Prethodna 2 dana u klasu smo ugostili 23 studenata iz Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Mostara, koji su klasu donijeli nove, svježe ideje kako da inoviramo naše proizvode i marketinške kampanje. Innovation Challenge je u stvari idealna prilika da studenti razmišljaju, kritički analiziraju i proizvedu jednu inovaciju direktno vezanu za rad kompanije, u ovom slučaju klasa, i da nakon toga imaju mogućnost da to predstave, upoznaju mentore iz kompanije, dakle ljude iz prakse, i onda pred žirijem koji je sastavljen od bitnijih i vodećih ljudi kompanija direktno to predstave, izbore se, lobiraju, odgovaraju na pitanja i oni koji su najuspješniji u cijelom tom procesu budu nagrađeni. Prije svega smatram da ovo je jedno izuzetno korisno iskustvo i željela bih se zahvaliti kompaniji Klas na prilici koju su nam pružili u ova prethodna 2 dana. Željela bih preporučiti svakome da se prijavi na naredne Innovation Challenge, jer evo mi smo zaista upoznali mnogo ljudi, stekli mnoge vještine i iskustva sa radom sa svojim mentorima. Ovi pojedinci svojim nastupom, hrabrim nastupom i proaktivnim nastupom prema klasu već su predodređeni za uspjeh gdje god i šta god budu radili u životu.